আরে সে মরি যাবে। ও তোতে কামড়ি দেবে নাকি? কিসে কହୁଥିଲା আଉଥରେ କ କ আরে না কামড়িবেনি দেখ। হ্যাঁ ফার্স্ট টাইম ଗୋଟେ বড় মাছ আনছি। হ্যাঁ বাଳିଆ মাছ ପାଖାପାଖି ଅଛି ସେ 750 ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି ଅଛି। ହାତେ ଖାନ୍ତେ ଲମ୍ବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହାତରେ ମାପୁଛି ଏ ହାତେ ଲମ୍ବା, ମୋ ହାତ ଭଳିଆ ହାତେ ଲମ୍ବା ହବ ହେଲା। ସେ ଦେଖିକି ଏମିତି ଡେଉଁଛି ଦେଖ। হ্যাঁ ও কোটো কিস কিস দেখুଛୁ? আবে মরিଯାଇଛି ସେ। ଏତେ ଚେରୁଆ ନା ତୁ। ଏଇ ଦେଖ ସେ ବଡ଼ ମାଛ ଦେଖିକି କେମିତି ହଉଛି ଦେଖ। ସେ ଖାଇବେ ନା ଗେଲ କରିବେ? କାଟୁ ନା କାଟ ଛୁରୀ ଦେଇକି ତା ଇଏ କାଟ, ଇଏ କାଟ। ତାକୁ ମାଛ କଟା ଶିଖାଉଛି ହେଲା। ମୁଁ ଶିଖିଛି। ତ ଶିଖିଛୁ? ହଉ ସାଇଜ ହେଲା। ବିୟୁଟି ପାର୍ଲରରେ ଥିଲୁ ନା, ଚୁଟି କାଟୁଛୁ। ହେଇ ମାଛ କାଟା ଶିଖୁଛି। ଖାଲି ଏପଟ ହଉଛି ସେପଟ ହଉଛି। এই দেখো ও ফাটিବ କିନ୍ତୁ ଏ ମାଛଟା ଠିକିରିବ। କଟା ହବ ସେଟା ସେପଟ ଦି କାଟ ନରମ ଧାଦିକି ଲମ୍ବାକୁ କାଟ। ମାଛ କଟା ଶିଖଉଛି ହେଲା। ଜୋର ମାର ତାପରେ ଯୋଛି ମାଛ କାଟା ଶିଖୁଛି। ଓ ନିଶ ସେପଟେ ଗୋଟେ ନିଶ, ଉପରେ ଗୋଟେ ଶିର କଣ୍ଟା। ଏଇଟା ଏଇ ଶିର ଗୋଟେ କଣ୍ଟା। ଏଇଟାରେ ବିନ୍ଧି ଦିଏ ନା ସେ? ଏକ ବିନ୍ଧା ନିଏ। ये बिंदानी ना बुझल ना केमी कटा हुए। ये देख तो माछ कटा सेमती ना बस हाँ तुम्हें तते कही तले बसी थे माछ काटिया कंप्लीट। एबे आनले बा बालिया माछ काटिया कंप्लीट। एटा केते टका ना? ए काटी 170 टंका। 170 टंका नहीं बालिया माछ। आज भाजी खाइया। हलदी पड़ी एबे लुण पड़ुछि, लुण पाड़ुछि। ये होची मातंगिनी। एटा ठीक दे हलदी लुण हलदी देलु एटा। आज किस हम माछर किस हम टे कही दियो आम ऑडियंस को। भजा माछ भजा माछेर भाजा बोलते है भजा भजा ना फुचका। ए कुटू मो गेला मो कुटू आज हम एमती गंध हो ना। ये हूँ आजिकार ब्लॉग हूँ किस गला बालिया माछ झोल मिछ मुड़ी खाई मिछ मुड़ी की खाई है बुझी तेल गरम से माखी दौन एमती घंटे बास 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 ये माछ अच्छी सब खाया कौन गेल गेल कर खाया पड़ी छिटकी ना एवडा तेल गरम हो जाइए।
ଜୁଡ଼ି ଯିବେ ଗରମ ଗରମ ଫାଟୁଛି ମାଛ ଫାଟୁଛି ବାସ୍ ବିଦ୍ୟା ଶେଷ କେତେ ଫାଟିବ ଫାଟ ତା ଭିତରେ ମାଛ ଏବେ କାଢ଼ା ହବ ଦେଖି ୱାଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବୁ ଯଦି ଇଏ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବେ ହଁ ବାସ୍ ବାସ୍ ଧୀରେ ଗୁଣ୍ଡା ଅଲଗା ଅଲଗା ନ ରଖିଲେ ସେ ଚମଡ଼ାଟା ଟାଇଟ୍ ହେଇଯିବ ମାଛଟା ହଉଛି ସେଇଆ ମଶା ମାଛ ପୁରା ଭଜା ପୁରା କଡ଼କଡ଼ିଆ ଭଜା ଉଠୁଛି ଭିତରକୁ ସେକ ଲାଗିଛି ନା ଦେଖୁନ କେତେ ତେଲ ବାହାରିଲା ଦେଖ ତେଲ ଦେଇଥିଲୁ କେତେ ଦେ ଦେ ଢାଲ ନିଆଁ ଜଳିଗଲାଣି ଏ ମାଛଟା ଭାରି ଫାଟୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେ ମାଛ ଭଜା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଖାଇବି ଦେଇଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖାଉନି କାହିଁକି ଦେଖିବି କାହିଁକି ଦେଖିବି କାହିଁକି ଦେଖିବି ମୁଁ ଗେଲା ମୋ କାନ୍ଧରେ ବଇଛି এই হচ্ছে আজিকার ব্লগ খালি 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 গেলে হবে এই ছটা খালি গেলে হবে এই ছটা এই যে ছটা খালি গেলে হবে খাইবে টোটালি খালি গেল হ্যাঁ এতে গেলে হলে হবে না তো ছোট পাখি এতে গেল হ্যাঁ ধন্যটা ମୋ ଗୋଟେ ଛୁଆର ଅବଦାନ ସେ ପୁରା ଛୁଆ ଭଳିଆ ଭଲ ପାଉଛି ମୋ ଛୁଆଟା ସେ ମୋ ଗେଲାଟା ମୋ ବିକୁ ମୋ ସନା ମୋ ଧନ ମୋ ଗେଲା ମୋ ଗୁଲୁ କୁଟୁ ଖାଇବୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ କଲି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖାଯିବ କାଲି ନା ହେଲେ ପହରଦିନ ଓକେ ଟାଟା ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍